Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme s temperaturom zraka do 35 stupnjeva u Našicama. No, prekrasan dan je za let. Uživajte u par kadrova Našica. Banja Luko, stižemo te. Pozdrav youtuberi, kako se, šta ima? Evo nas na putu za Banja Luku. Danas pićemo na treći međunarodni Open Fly Banja Luka. Beri je spremio kratak govor, malo da kaže ko sve dolazi, pa eto. Putujemo za Banja Luku lagano, idemo na prelaz Okučani. Koliko smo obavešteni, dolazi ekipa iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije čak. Koliko će nas biti ne znamo. Pa će biti nešto za pojest, popit, neki ćevapi, piva, hladno, poljina. Evo, čuli ste Berija, put je dug, pa eto, da ćemo nešto pojest, popit, kavica i travica. Koja kravica. Ništa. Možda se još puta čujemo, možda se ne čujemo. Vidimo se, ako ne prije, u Banja Luci. Pola mosta. Još samo pola mosta. Pola mosta nikad dosta. Ekipa, evo nas, stigli smo na cilj, izgleda, kako mi se čini. Našli smo! Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way, we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it.
The truth about the way we tied it loose and so I'm sorry. We could go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Druženje je bilo fantastično, organizacija je bila super, dobra ekipa, dobra energija, ljubav ta prema letenju koja nas je sve objedinila i tako. Prvi put sam inače na skupu u Banja Luci, tako da je u svakom slučaju super iskustvo, ekstra. Ja sam Gabor Lasović, dolazim iz Bečeja, iz Srbije, po pozivu Dejana naravno i baš mi je drago što sam došao i prisustvovao na ovom prelepom druženju. Prišli smo iz Slovenije, fenomenalno, odlična organizacija, brez pripomb, to je to. Šta da vam kažem, pozdravljam vas iz Banja Luke, bilo je super, Vukovarci, Našičani, došli, predstavili Hrvatsku i to je to, odlično druženje. Ja sam Johan Hristof iz RCSK od Skopja, Makedonija. Skup je bio super, hvala organizatora, hvala svima što sobrali smo se, bilo je sve u perfektnoj atmosferi, dobri poleti, dobri aviona, dobri modeli, sve je bilo u fuli. Evo, stigli smo iz Osijeka, druženje je bilo turbo, zahvaljujemo se domaćinima, bez obzira što sad malo piri vjetar, ali kad prestane mi ćemo nastaviti letjeti. I dolazimo i na godinu. Tako je. Evo, moram još dodati jednu stvar, pošto nema letenja, sad se prelazi na alkohol, pijemo. Svaka čast! Evo, kolega iz Sarajeva, on se stidi. Pozivam Sarajlije da se malo više uključe u ovaj RC hobi. Pozdrav! Djanović, nešto malo reći o ovom susretu, šta je bilo, šta se događalo, šta je to zapravo danas? Danas smo organizovali ispred kluba Aeromodelari Banja Luka, 3. međunarodni susret aeromodelara. Imamo iz 6 država posjetioce, goste i
Za sad je sve pod kontrolom, prošlo je kako treba. Nadamo se da iduće godine da bude još veći broj učesnika. Svaka čast, zadovoljni smo odazivima ljudi? Zadovoljni smo. Uvijek može bolje, ali zadovoljni smo. Svaka čast. Hvala se, Dejan. Puno što se nas pozvao, doćemo iduće godine. Čemu? Uvijek ste dobrodošli svi. Vidimo se onda i na godinu. Naravno, naravno. Sve što je lijepo kratko traje. Nažalost veliku. Nažalost, ekipa, hvala vam na pozivu. Obećajemo doći idući put. Sad je red da dođete vi kod nas. Morat ćemo ima nešto organizirati pa eto nešto složiti za vas. Tako da vas ugostim kao što ste vi nas. Eto, još jedan put bilo nam je super i nadam se skorom viđenju. Ekipa bilo je vanzemaljski. Svaka čast. Čak i Beri malo poletio. Ja sam malo letao onako. Stidljivo, ali letili smo. Meni je došao družit se malo, upoznat ljude i tako dalje. Ne mora se uvijek letiti. Popit koju pivicu i tako dalje. Klasika. Danas je bila cijela bivša Juga na jednom mjestu. Bilo je ugodno se družiti s ljudima svih nacionalnosti. Vjerskih uvjerenja i tako dalje. I klopa je bila super. Mislim da je ovo odjeva od nas. Ako nismo sprčkali onim flešanjem, sad ćete vidjeti timelapse. Ako je sprčkan, onda je ovo kraj. Onda niste imali sreće. Pozdrav društvo.